Memoir Kwaba Eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV Anna Wushi. So where your first time Pomodia subscribe. Me notification is keke all no send video bia ye di betumuno abusua wo so sabekan no nya bia sho medasi bebre abusua fo Opambour the nation's prophet 1 wodina no atum na den an Opambour nation's prophet wodina no atumo ni nyina ye Honorable Adwoa Safo oni ni nua Akofena entokwa ebusua ekoso wo ntemu a etuotutuo nyina bemu asa nei Honorable Adwoa Safo wakopiemu wo hospital ebusua woji ayaresa no sansen semno anachese wo Opambour wodina no atum edi asem an Opambour kafa ho sani we se chinchina twan wono ana papa no obeden wo bedi na ade ene emupemu suari inu ebeden ebeba so Adwoa Safo nso se papa no wote ase no ono a ana ye den edi usi akonya so se so ni ho no mu a una abeden una abedi na ade nso san enuoma bi a wo ye Omima wa beti so a papa no kura na wonye den wonfa ebuo ema no papa no sa ye den wo say yi wo free akonya na odo wotena so no se woni ho a wo ana obedi na ade no wo say yi wo free so ana papa no so wasa ye den wasa ye will no e de betre nipa obedi wo bedi na ade wontumi nka se de papa no kan ye no wonfa anya adwuma abusuafo Opambour the nation's prophet why ne di for why ene di bem modie Mumian Bongra video num niankotie the nation's prophet. We yes kisona anything. Yes. Only for battle wadaruma. Aye apostle Kwadwo Safo Kantanka. That's that we wadaruma battle onyane. Edi asema. Onyane. Wawu battle. Now if for battle we yakobe afikura ni em say 9 months 10 months money. Now, prophet, papa no omunsie no. Ana prophet omunya nye na yenso. Ah, sir. Odi from pacha. Okay. Now, prophet, e trensem no anwa ye den ma prophet. Etuotuo nyina abiem. Hey! Ah, onyame nko a. Ada hifo na tutuo. Pacha, eye apostle Kwadwo Safo Kantanka ne manwa. Ne man na ekon ne man na prophet ama etuotu abam gunshot odi from patel no munya tuo no wai di for omo atu patel ba ko ana enye ba ko patel etu a ekobe nsia ene gufio enye tuketo a enye pesel no ye be tu pe na wom prophet enye asem keto se ne magugofo fie ba sa enye asem keto a prophet ene etu ba ko eti bitu makoma ko be 49 rounds. Sir, a cobe 9 meters. Ah, ni na gufie. Na Iran for ya you know. Any chance to come my yewra na trambo go. Ela na ba to work about omoboyi. You see Iran for airbo America say. Na Iran for so aba. They say prophet. Visa restrictions Donald Trump dey ma wa mo. Omo betima bakuru mo so bobo no a omo beba pato a day before the match. Now omo ball match ni wi so omo free kromo e dana Enti so fodi na ekọ ye ntem ye tam ko enti for pato e ba ne beje ne ma ne yes bro e ba ne be shira ne ma ene onyame afọ de papa ne bebo ene onyame tumi be ye de abra dwe ne ntiase so de abra tete asa bi ye na wonyame be ye onyame o me no mienu abrabom awrade akwa yenko for pato asem ne me bo no tofa me say ase free abusua sai abusua for ababonte abekasa kire mu se omo de se ne wiye na omo de se ne mo te ase se ofiri mu a ompeso obeda ho ache omo nsie ne tentem na omo nye na yi tentem na fridge mu kura no ompe etedi for pato abusua no ne ma ne nyina ya adwene se e wo se omo ye no musie eye papa entem na ifo pato ni nyina mu na se omo se date no na eye apostle ne baba former MP Domi Kwabenya Honorable Adwoa Safo pato no watu aseda omo se date na watu aseda eno so obetu aseda so a omo abusuafo amane
Mawan said that in a man at Wasada. Now, Prophet Pato, not to say, Omuyamwa, coordination, I was said a bat and ma, and near Bushel Fontaine, the Prophet Pato and Cosa. And not that one, I saw an so, I was a funny to say, Omuyamwa coordination, I was said, a man on there, so and also Cosa. The Prophet said, interview no could die, Ekugui. Now, say, I tell you, Pato, I saw an so say. Said a year change and Asiano. Omu person pato, Omuyi, a apostle see a name. Now, pato, I saw no Obadano because Adam Pine. A quaffy. Now, pato, Akudana sono, Obia to be international. I say Apostle Kwadwo Safo Akofena na Sinimuba and a bit of Matana Sakunanos. Now, Sinimuba no sono, bind to be international. I say Bema. Now, a Kodrina and a phone posua. I say Mama. And a prophet Pachabit Matanas. It is for Patel, according to the constitution of the church, said Patel, Apostle Free Moa. There was a committee, without my etiquette, no more verti, Apostle Manina. They obey to me at another Papacunas, not committee, at Taneti, not Amodern Atanas. It is for Patel, according to the committee, my friend Manina, no more in Kitahon. Now, when the Manina in Kitahon, Prophet Patel. Eye papa ba omo friend Akofena e patel onu e na betima tana papa akonyaso etamu ma mani nyina ti ase se we ni the committee ayi no se omedi ni papa de na according to patel e man no so no omo ye se committee ma ye damase yate se sa na mo ni nie mu no mo hu se ye nua Akofena e na ntena so a e ho na mom na e ho se e bra papa ti ase no papa de Akofena esini nanso. Say, Patel, onye, on Trana Kunya, no Yedumano, and one, Abra Woyemrem. Now, and your name may be Corso, Emma Patel, Apostle S.I.J. Dibrano, Effin in seven. Ah, Patel, reverse in Yema, and Sana Patel, Papano Ebe Free. And Nipa, Wadaruma, yes, sin and ye. Now, ye two Nadia so. Now, the corner was on 1 2 Nadia so free money, said, you may see a dear. Almost hanging home you. Nemum, so on no crowd, almost person was sadness siswa. Amuya papa ye, papa ye will. Amumia papa no will no so. Now among kind papa no will in ye. Now say still no, amu feel say, I have papa back of none of the Messiah when some of the necessary. The prophet Patam said, and no, and Senate committee meeting him number 1. If you say a year no edge, a chain and answer already no, a problem. Ebusuafo ne aso ne wo se papa ne se da katra aso ne se on pese owu a obeda wa ate enti omo bato omo sofo panyini a omo respecting no prophet wadawuma omo mfani ni agro kura na ebi mu te se omo som ne se Yankopon na enti nsi ende yifi nipa bi eni ho a edon to awade ho ebe ye eno nti na awade ti ase a enipa wa ni ewu na brade da so ye Yankopon enti onyame o ye onyame no onwa na da so ye Yankopon obu ina fofora be di ade obi enu edun tutoro ade obi ye enipa be ye kese wo wiase but obi ntimi ye kese mu na brade so sanity yes prophet yes enti di for part of Roma said ye aye no a onabo Adwoa Safo na edi animu but e twentwa na asem omo mpene no so sa etane Ombesi papa nsi anemu na ne papa nsi anemu no abehwe otofo ni nyina no omu ntimi nsi ni by force sa ebia wo say ya potenenti ase ya adwuma wa fa nu nyina mu ansa no we ni anya ba akofo ana abera pedisika ana ebia ya de ni be ye bi hwe bibi so ati ase we aye de oya asori nyina sofo pani na wa free mu na anji say bi wo bia no I was say anuanom ene abusia ni asori mpanifo no obi ate ne ho ase na obi agitum se nipa simasi ene anyina yi ni say ene tira papa na no na se when say adwene bi eye ntanto bi mu adwene mu a die no wose ye ema obi adwene mu dawo eno se na wo sen company for is ade no ansana omodo obi atira konya so ana omo adwene so besi bu frokra asa no ento anwie ye
no be ante no was there eya na ye create confusion awo ajapano ni wuachi ana papa ni wuachi ti de be tumdie no de obi ye bia no de oye panimu busia pani anansa wan na wono e wo so to na man wo bia so na oje bono bo so obi di na tam so obi ya ne den so bi bu na nintia oye de obi ye biara obi adwen be ye baako no be yi pani e de na sie na sadeni nya baako na sie yi pani no e de ni yi baako de ni si se ono ni pani a na adwen nya baako no na ni pani ni enimu NCP so da Matias ya prophet na before onyame sell aso okay 100% yeah na ebusuafo no ebe kasa ya ebusuafo krat edi ebusuafo ne be kasa na otene say prophet said the enemy si koso no omo mpese nka omo de sena sem baba bonten kura eti prophet omo de dwato a srei ekosi former president John Adekunku so and I'm so honorable Adwoa Safo MPP edisienti so omo sere no omo ne nana ne nkasa na omo de sere ne wawu no sei ni sei na ne emeko a omo mpese ebibia beba bonten de opa bia no omo tena se no omo nkasa omo mpe bibia emfre busua ho ene ye pa omo ye 40 days ebusafo ne kire se 40 days no ensa body e ba ye de ne ba ye honorable Adwoa Safo ni obia na ebusafo amu akonta ene ha wo mo eno kran so me no nya adwen Robert ba cho sa akonta bu na ama ai omo kire se akonta bu obi ama wo omo ne ka na wona wo ho dabi eno tram se me no nya adwen asem biara ye bisa ho adanse a wontimi nya no no ye ni nipa nya adwen wo ho adisi edi munche munya betu ani uti afani afanse nsa ani ye dibu ase yes sir eno tene yesi quarter e ma we kasa adaka ba ko jina ba ko yes na ye hu asem nukre ansa na judge ni wobua sa na tie nti judge bi o tie konya so se nyeska na bedi nanimu a asem bi enu a wodi hu nukre obi wa na sika di nanim mienu ni gina wo no wati mu asem no nukra direct no obi wa no ma ye dufudu penti wo gisika nukra ne pa enu ni so afa ko bi so akata so na obua no odi bimfo sanity yes sir Silivo wadaruma ebusafo ne kire se amu free ho no yewura opem so wadaruma mko srem se na papa na yi no ntoto ye no enema si ku kona date bi okro di kan e di akodan yewura se eda sei no mbe ye omode se na yi ana asasa Silivo ni nyina anyeka ya mma yewura onwe na onyina ho memre ehome so otofo ensem bi ohono ho a enti se die pa na die den na di tuo no ba proverb patanti adisie na ana committee na se na dem si ko de ani omasi papa na nsi anemu na asore na to aso de ombe bi omonyo mo ya yenyen sa sedi for pato omo bodwa no senka pato ombe ye ne dwabo kese pa na omo di kai na wie akaso be yi na kere eti proverb pato edwabo ni mu no omo tere se injunction every court e ba say omo ntimi nye sa program no na injunction no we a omo hwe mu no so na se enye formal injunction akwa bi ti say pato rates ye court in Samankrata na if for pato adaruma eti omo anye no ba bi a omo ye ne dwabo kese em omo say omo famra fi na omo de ba pato eye Nana Akofena pato apostle ne baba man panyi ana omo de ba ne fi say pato omo ye ade no ho ana mo pagya no eyi ni tireye edi ni si akonya so e wono ankasa fie o pato no ne fie eno so anya adwuma eno so anya adwuma sa ai eno so anya adwuma yebese me kasa akwachiri ento pagya na yede proverb pato chomo pagya no ene wada ase awie ama no so de na no de sem pato atodwa awie sa efie na ompagya no ne ono anesi he pato ono ne fie yebese me kire makwachiri yes
bia no se nkomo ye no ani bibia nti e de na esi tidi for patron tire say Nana Akofena no de omo de na wura inside that time we inside na am say omo invite some private security guards eba ceremony na se some ba be den patron bo bai omo di tuo ba ebi kratio patron bi ebi kratio yes security no omo ye police soldier na say dey be security patron private security ana ewo yeah banks ni ade no prophet patron mo timi eje private security na guard ebi am patron three for patron omo guard omo gate omo just gate na mienu ana omo tin say car bi abo gate ni prophet patron akwa chete say le ponko ana na ntwa what free mo akwa na tia be gate ni ban omo say na wan ni prophet patron no mo bi gate no omo bi gate omo say ka na sa akwa na tia I say patron odwen a wapem no say ko na tia sa be pem no prophet patron no say na wan ni na omo nyina ekroki omo tuo say di pani nim no that time kan ye tinted enso the prophet patron mo nim ni pakroti eti omo ya sam kroki ni ade no ebi ma fire warning shot any ade no ti later kan no embe no ana mo say patron ye honorable Adwoa Safo ana prophet kan no esa free sa gate or eba another gate ana no so sa odibo omo tere say odibo gate ni panyai so omo tere say omo warning shot ana and so no be fire warning shot ni bono omo tere say honorable ewro the glass ana no yi etuo ana patro of fire and them also a fire warning shot diva omo no ntire mu no honorable Adwoa Safo the patro samne o ayara sabia onya mekasai na me patro di nia baako honorable Adwoa Safo ni nia ketwa baako ana ono na ba bonte abekasa say o na ni nia friend say me patro am say na ekoso Akofena ni fie eto omo nyina nyum asote no mo nko eti prophet patro I just say na ni nia no ko obi ani ase omo ni ase patro omo ni ase na emom omo tere so omo yi omo nyina asote na ase pa de no mo ni ase oyi na fitire ne ya de bra pani di ade na omo ni ase a na omo ni ya adwe na say omo ni pani fo anya adwe ti na me ka say do ye busia pani no na o sanka o hwese asudue bia beba ansa na akoso eno beboa ma papa ne da no mada efie gya nyina bedum ti abusia pani yi nipa ba mienu bi ka no nsa ka no ho a na de wonte bibia se bia no na kasa ama sudue ba ansa na sa dwumadi ne akoso patro se we di akoya asore ne live asone license mami chira onipa no abusia ni ansa na obeya asore so what you say enti untimi ni abusia enfiri asone bi omo yem okay you do understand titiru ni mankasa ene ne yere enti eno no the prophet any bullet a good car no wura car no na prophet patro se na honorable no etika na titi se de ministers for tana car ma driver for driver mo na ene ka on yeti asefo Safo prophet mini asembia ka on kakra meka no men kanto aso bi yes sir because me chire ma wie no e meka de meka kwesi a chire wie no enyansa fo nkwa na betimase bejimi fo ntemase obe kambone kradi etia ye enti ye fancy ye ya kana no ana no e be se meto aso akwachiri yes sir na mom nani kwase saade ne ekoso kopem se obia benya no honte ase na aye ni munyam hyakase ama on papa ama abusuya ama odehia odafoma ni ntia eden ye na yi na ama yenso aye wa bonten kana fo yin na yakoma pa abasa munyam hyakase no abedi akire. You don't understand? I understand you, sir. Akoba se entokwa ni ade sana na mo ma abusuya ni munyam aba fom ntini kwase sade no koso so mo ba bibia minim sa ye tenera ne ba no obenya because say ne wo sha se kasa no se oba ntimi ni ade pacha ali se sei no pacha papa no ni bibia mo no so ye world ya ene na e wo se
Bona anya bi ebi be lawyer ho. Pacha. Ebi be dancing bi ho. Yo munum lo we ni munsem. Senate anya bi ane ba Adwoa Safo so no so ye lawyer. Pacha. Into me sure so no say bi obey a copy of the your friend saying. Well. It be as one TV be as ya. Ebia no ni bibia. E wo baby. To see e down today. Now some be to me ba. Enu mo beboa. Ama bibia ye din. Onyame sha Ghana. Me ra oda ma onyame sha. Pacha mate was 100% pa. Na ebusua no ni aso na dia no se de wasi a kire no. 100%. Ma dwene mo da ho. Na di for pacha eba omunua panyini Honorable Adwoa Safo ne de. Ade. Omunua panyini Honorable Adwoa Safo ne de no. Pacha no se eye no ntoto ye se omo sisi eye nyina no. Sebe Akofena no enka omo. Onka ye na omo se no. Pacha anyafo ni nyina akoso mokosi eye a Akofena no onko bi onka ho bi. Ade ntra. Wadaruma ahono na pacha na se problem bi wo ho. It's wadaruma na pacha Awurade fa wo so ama abusua na te omo de owosen komo ye aso na de owosen komo ye no. Ni apanyin no prophet ono so no na nkeni kwa so yese ni nua no de wo bi obeso bi na ansa na prophet sande man na mo ntu nyina aba. Ni apani ban. Pacha ono Adwoa Safo. Okay. Ameka Michelle. Oye pani e wo pani papa ni manyina meboa. Pacha. Very good. Ono na wo se ni afo ni nyina kono ho. Ono so mu nyina kono ho. Na ni afo no ye fa adwen. So obi mpo na afom na tia na so a opa ne chew. Eni afo ni nyina mu no. Sister Wadaroma. Ebi amene wontam nye. Israel. Yes ye bia no. Facha wonu anani. Ye moja bako. Safo, asetena babom sa ombrase anya dwuma. Aya na sumdie ntanma. Sa ombrase ne adwuma. Ene ya sumdie ba. Sa ne anetie. So ti ase. Pacha Matthias. Eboa pa. Obi so no ma onye pani. But o shebe bia adu abrabo no mu a ene obi na wo so ka chese fani die ni buo fama no. O cha ni pani o. Woncha ni pani o. Ewade ni pani ni. Yes, onyame ni pani. To say di buo ni die ede. Emano. So ye vensia.